Cerita ini mengingatkan kalian di masa lalu yang selalu ceria, gembira, tanpa memikirkan masalah sekalipun. Selamat datang di 2010. Ini kan ngalala sih. Naon ngalelewe? Orangnya nyaon nyete ngalalewe. Naon ngalelewe? Balik balik Itu. Oke, Dan, udah. Dah orang balik. Oke, balik sih. Punya modal. Ini balik dah. Ketur si kibul di sini. Bangga nih. Balik dah. Tayo budak na yo. Ribut lah. Ayolah sok. Aku kesukaan puasa. Ayo sok, adio maju. Dosa turun dong dari kemarin nih. Anu nonjok masa? Pedana tuh nyana rul. Lah, aing mah ceurik di bae. Terus satu, yo kue di barai. Aji tapi ngan aya gope. Embung gope mah 1000. Bisa ge lah mending ulin pekat lu ngurang. Enak mah. Geus teh penting mah kurang gebugan. Ngiringnya. Ulah sincarekan. Geus ulah-ulah leungit. Kalau mah geus balik gitu mah. Asep mah jadi bae amang nanyali raihina. Duh. Dia bisa lihat di duna. Parah. Asa bau sih Dan. Apa lah? Ya, orang mah cecongok nangge make sabun. Oh modal, palingan baik kerak ke ambu. Oh bul, tadi wing papanggih. Budak nu tadi anu urang dilelewe. Dindi. Itu di itu. Budak teh eta non panggil. Kuing teh ditonjok kalau bewe. Terus? Sendalna diapotkeun, budak teh lompatan. Barunya teh. Oh, budakna berarti mana mangas. Oh, saurna mah rek bebeja ka barudakna, tapi urang teu apal nu mana ya barudakna. Kopi
Wah. Ada gol duluan gol. Aing narik luhur. Nah. Sekolah lurul. Oke, hadir yo. Oke. Gus bagai aduh. Mal deui yo. Balik. Balik kena gol, Gus. Oke. Balik. Agak tuh, guys. Aing nyokot terus sendal. Oke lah. Aduh, palit sendal lain. Oke. Ayo tuh. Ini tadi tenan Arul. Udah sok tinggal gol. Sampai ke Bali dan kamu tuh bisa ngojay. Jangan lawi bae lah. Ayo. Ingin orang nyoba peperangan loh. Oke. Oke. Angge. Saya panggil tentu. Bunga. Kayak nyin bae ku sorangan bisa lain. Tuh bisa, panggil dulu kok. Nyambung, tuh kedap baik. Ngomong. Kiranya nah, Gampang dah. Terus saya gol pangin gol. Sep, ieu budak nu nonjok Arul tadi teh. Oh iya budak nu iya. Kuna ada dek nanya kebetulan orang. Budak ngapain nu ngale urang? Kumaha urusana? Ribut. Atuh hayu urang di layanan. Gol layanan dek. Mau si Arul bae deh. Ya ambung sarua. Kumaha? Gila. Tadi kan celuna. Ambung sih cara. Age. Embung. Age. Ambung sih teh goblok. Wow, kunaonnya si Arul. Lamun penasaran, tunggu episode nu kadua.